Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabalimanan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Adto iti istorya ngayon Kampinolwan. Noon nasikap ti tao. Dito'y drama tayo. Doming, mabalin namin. Dom, anya daytoy na mapaspasamak. Nakadadumot ti madamdamag asan anasayaat. Adag pukaw a babae. Ubing kaskadan no asino pay ditan. Makarkarit ti administrasyon ti kabarbaro a presidente. Wen nga rod. Nakadado pa ti madukduktalan nga anomalya. Kayat asawan dayta, ado tinalimod akon ni iti napalabas nga administrasyon. Kasta ti rumrumwar. Nasikapan nga ro dagiti konnibar ni ex-president Digong. Anya nga ron. Talaga nasikap adag iti agar-aramid iti anomalya. Ay, awan latta nga ron. Uray asino ti agtugtugaw a presidente no saan a mapaksyat dagiti nasikap. At dalata anomalya. Awan latta ti asensuan ti pagilian. Kasla sinikapan ti mapaspasamak. Wenan niya. Ay, wan gayam. Adda na buyak iti YouTube. Anya reta? Sana ka na sa magbuybuyak kadagiti vloggers. Ngamit ada birbiro kag a post. Ada channel a naginteresak a binuya. Maipapan iti illegal nga importasyon ti asukar ti sasawan na. Okay, anya mo ti tangtang-abon na dya vlogger. Tangtang-aban. Anya ti bagbagana ti kahit ko asawag. Dayjay nga rod. Maipapan iti tuni-tuni lada nga asukar nga order asaan a pinalubusan ni Presidente BBM. Naway. Okay. Anya nga ron ti bagbaga di vlogger. Napalabugan ka no dagiti natakwatan nga agar-aramid iti anomalya. Nabuking daga po iti palabog ni President BBM. Uy, nabuyak mo dahi ta. Ah? Ay, sorry ah. Amumat gaya man ti maipapan iti dayjay. Saan ko nang istoryaan? Istorya mo lata. Saanan. Amukmat asaan kang interesado adumngag. Dumtumngagak mo. Kaya't mo tagdangag iti reply? Saan laday ta? Ang mga nadakurang iti istorya. Si Kamot. Sige tayo nakaglabanta na eh. Aldawan. Nataktakak man eh. Anya mo ni Rosa. Kasla da basol ko manen no apaya naldawan nga aglaba. Kas tuilatan. Saan ko amawatan ni Rosa no tagduma.
Ay na, jak pa na nanalpas to istorya. Nakaturturugak man eh. Sa bagay, sigod ano kastoy, kalpasan ti pangal daw, rumidepak. Diyak ngamin nagilad adagos itay kalkalpas mi kan rosa anangal daw. Gapit nabasak health tips. Balikano ti maturo kadagos, kalpasan ti pandangan. Tama piktaran ti pan nakadigest ti pauna kataraon. Ay, agam, asla isu mo lang isua, nagtaypak matatagos. Pinagtrabaho kadagos ti utak ko. Apaman na nakapangaldawa. Ay, Maria. Karintaran nak na ito yan. Iridip ko malangan. Imbag na kayon kagawad Portugal, kagawad Salop. Dan sakit na patag para medyo kada kami chairman. Adda bisita tayo no bigat manipod munisipyo. Sa nga ilyan tayo ida, VIP dagijay. Asiro da, Chairman. Manuda ka day. Damayura kandagiti sanggunian. Mabalin alimada wino nasursurok pa eh. Anya nga iti pang sa nga ili tayo kadakwada, chairman. Dahita nga ro di problema. No mabalin, pumarti tayo iti kalding. Ipakita tayo ti suporta tayo. Tapno saan da nga iliding ti barangay nagbugsutan. Ingram di asagana ti kayat yung ipasaramo ka na kwada, Chairman. Una, katugtugaw ni Mayura. Kansan tayo akaunay-unay, tasan nga iso ti adda sinuportaran tayo idi eleksyon. Bumawi tayo mo da. Anya nga tati gagara da. Ammo kabisitain da dagiti nadadala pa sa ti kalsadang agturong dito'y nagbugsutan. Ni Mayor ti kaunaan na nang kita iti nagilday akalsada iti kalkalpas ti bagyo. Pudno day ta. Alerto ti kabarbaro a Mayura. So anawaknitan na dagos ti nagaburan a kalsada. Ket nakalasat a dagos dagiti lugan. Talagang alerto. Aksyon agad kung na iti nakakita. Saan tayo ngayon paggarop nga alerto tinangabak a mayor nga oray no babae? Isong ipakita tayo mati suporta tayo takababain. Kasano nga chairman? Sumapol kayo tila ko akalding tagatangak. Isot maparte no bigat. Ayos, chairman. Siya kunti agbirok iti maparte. Ne. Ang mga no pagdiskitaram lang kagawad salap. Ang mamukaan. Ay, saan, chairman? Pagkatapan dakla adagos. Anis da ito'y. Ne, imbag man, taintalag ni Chairman Ken kati pa nagbirok mo iti maparte akalding. Taanyat pagkit kita am kanyak kagawad maring. Sa anak ang mapagtalkan? Ay, awan imbaga kakasta. Good day to itahan kagawad. No adaman chismis ede nga ado ti linukok a tao. Awan dagi jayon. Pamadakas laeng. Kagawad tupay da taon. Kat no adda pa managnag idi. Naidarum kan tupay. Awan dagi jayon. Kunak nga roden. Nagbaliw akon. Nasaya at ano kasta. Dakkel ti panagtalak ni Chairman kanyak. Kat sapay ko mga rod tapod no ang mapagtalkan ka. Joke!
Imbag man lakay. Si kakano yung pagpabiro ka ni kagawad sa lup iti maparte akaldeng. Wen, blew out ko na jayan. Ah, blow out? Ne, anyat i-blow out ham. Ay, masapul aya nga da ibaga nga i-blow outan. Basta agpapartiyak iti kaldeng apang sangaili kada mayura. Amangan no ibagamot dagiti kapada mga opisyal iti barangay apasikat ka. Ay, basta agpapartiyak, uray niya't kung kunada. Pang sangaili tayo kini mayura. Gamapay anipay kagawad sa lop ti binilin mo asumapol iti kaldeng. Amangan no nalipata mo, ano mariunumat nga oposisyon dayjay tunggal panawan ti eleksyon. Amok! Kasla sutil dayjay kat. Kanayon na banggaan na ka. No asino ti suportaram kon kontraan na. Siguro na kasta ti aramid na sana ya. Amok dayta, bakit? Oh, magayam. Ang mga nulukun na ka. Saan mo't nga ta? Makitkitak mo ti pa nagbalbaliw nan. Ngala. Sapay ko bata nagbaliw ng agpaisaon. Sayang jay kwartam no bilang. Siyakla ang ti tao dito'y ayan na gito'y nagado akaldeng. Makaganan siya ak dito yan. Ah, ni. Masidag ka niya kundi tanalukmag aturo. Buenas. Tiyan mo na nga ta. At daasin nga ipadildil ko. Wino, paka nag-ida iti tuyo. Mi. Sige. Umasidag ka. Sige, pay. Ah. Ha. Tijayan. Natulidan ititipang. Parang anadisgrasya detan. Pumanaw akong ditoy. Tainak i-report iti akin kaldeng. Chairman! Ay, apo makakigkigtot ka. Ay, kagawad maring. Apay nga imay kakaat malamang. Ay, Chairman, umay ko la ibaga nga adda kanon kalding anagatang ni kagawad sa loob. Adda kanon ni Jay Arubayan da. Awain, inyawag na kanya kapartsinda no parbangon. Tapno maisapa ang maisagana a pangaldawan no bigat. Saan nyo ka di amapan kitaan, Jay Kaldeng? Saanin? Nasaysaya at matla no makita yu ti kadakkel Jay Kaldeng Awan question dita. Ti importante ada kalding ama parte. Kasanon no nagbasit gaya makaldeng. Kat sobra di interview nga igatang na. Nasaya at laang no isubli na kada kayo di sobra. Amuyo mo't no asino ni kagawad sa loob, Chairman. Konsensya na daytan No, pagganan siya anak pailaang. Di yu kay lalaan di kwartayo? Kwarta la dayta. Tinapat ke ti panagraem ti tao. Ha? Ay, saan kayong sa maawatan, Chairman? Tay kinunakon. Tinapat ket ada kaldeng period. Dong, nasobran sa nitatang tinagtalak ni kagawad sa loob. Awan sa kano matinagatang naakalding. Wan nga ron. Saan na sinumbatan ni kagawad sa lup ti saludsud ko no sa dino tayan ti kaldeng. Iso saan tayo nga mo no asino ti gimatangan na. No sa dino ti ayan ti kaldeng. Kasta matimbaga kanyak ni kagawad maring. Awan kanumat nakita na akalding ididimagas ije balay da kagawad sa loob. Ura siya, awan mo't nakita. Si Mary Pak pa iti sirok ti balay da. Awan mo't kalding ijay. Ada kanumat partyan da inton parbangon. Partyan mi agparbangon akton umalati iti balay da kagawad sa loob. Ay,
Mas daw ka talaga kinitatang, Dom. Mapartin jay kaldingin ton parbangon. Ngam di naman la ininteres anapan kinita. Wan nga raw. Ang mga no parbangunan ng tumat ti mapan iti balay da kagawad sa law. Ay, saan siguro? Baka mo kaminto kanulatan. Sa apartyan minton nga oray saan nga umay ni tata. Gusteng, itay sa pailaan nakariing ka. Hindi ka matla bumangon ay. Adda nga ta, na di balay da kagawad sa lup na giti binilin mo amang parti ijay kalde nga pinagatang mau. Di ka mapan. Bumangon ako na. Tamapan ko kasarita. Di ka mapan, ijay ayan dagiti agparte. Sanen. Idak tumot la palubusan na tumulong. Taaduda mo ti Jayen. Ala, makaamu ka. Hagam day. Di mon sapay na pankinita di kaldeng. Ang mga no urbon lagayam. No, ang mga no nagkutong mat akabayan. Kan bakbakitan na pangganakan. San mo't nga taa? Ang sige tagrupatak. Ay, napatag ti kagara kajay tao amapan ko kasarita. Awan mo't gayam ti problema iti sagana, Dom. Bido ti atap tayo abasit wano nakutong ginaparte ang kaldeng. Uy, ngam adda nadlaw ko iti kaldeng. Ikas na ngamin unay maibaga no apay akas dyan. Rangrangkayan dan hindi dimtengak. Anya tinadlaw mo? Saan ta pagsaritaan dito deta? Umayin dito datatang kan nagiti bisita. Sige. Makiragop kamutin kadakwada. Tamay sa kamutakagawan. Sabdag ilan. Mayora, Kagawad Portugal. Kulak lano saan ka makita? adak lang itayan nagiti kusinero, Mayora. Kastaya, na kayo gayam ti kusinero. Magustuhan mi ti pan nakaluto dagiti putahe yo. Agyaman kami no kasta, Mayora. Tapna mo yung Mayura. Nalay nga ko siniro, di manugang ka. Kastaya, ang mga numabalin si kanto ti alaag ako, inton kasangay ti asawag. Ay, baka itayawak no kasta, Mayora. Rabak ko la day chay kagawad. Madimat ano, pagbalinagkit din ako sinero ti opisyal ti barangay. Da kayon to ti VIP. Awan mo't problema iti dayta, Mayora. O gayam. At iti mangidaydayaw iti kinalibtak yaw. Aksyon agad kung kuna nagiti kailyan. Talaga? Agpaiso day ta Mayura. Agas, di pa'y nagkulkul pati bagyo no ar-arigain. Adda kayon ijay. Adda kayon iti nagidaya kalsada. Naskan nga min amagkitak adagos dagiti nagidday wano nadadael a kalsada. Tapno maibalakat ti umno nga aramidan dagiti agtrabaho. Ang napagkad, Mayora. Kasanod no adda pa'y agragaay ket madisgrasya kayaw. Awan mat nga ta, mananga asi ti apo. Awan kastayagan na, Mayura. Awan mat kit di. Excuse me, Mayura. Adda man labit ka saritak. Sige lang, Chairman. Mapanak mat iti ayan dagiti sanggunyan. Chairman. Addan nila kay Silyo. Iso ka iti ka sa uyaw. Uwin, mapan kamot iti ayan da kagawad sa loob tabantayam. Igawid mo, no gandatin na ti pumanawan. Uwan, Chairman. Sige. Sos, kung naktubot nga da problema ay ginaparte akalding. Dakes, tiyag parparik na kanya. Kagawad sa loob. Kasla kalamasinsin. Itay pa'y at talangkyaw ka at talangkyaw.
Ikwa. Agsakit ti tiyan ko. Agawid akon. Papaayaban da ka nga rod da Chairman Gusteng. Adda ka no ibagadakin ka. Agawid ako. Amangan no nalabsam ti nagpulutan ijay kilaw na karnet kaldeng kagawad. Mabladan kangatan. Takasano? Impain na po'y munsan jay pulutan. Tila sa asawam kagawad maring. Di ka lang mga angaw matan kagawad. Mapan ka kano ni jay ayan da Chairman. Pakibagamlangan nga agawid aklang beet. Kagawad sa loob. Umay ka. Napatag ka no ti bagada masilyaw kan Chairman Gusting kan ka. Anya ko mamot ti ibagada kanyak. Basta umay ka, tapapaayaban da ka. Nagsakit nga ron ti tiyan ko. Agawid akla beet. Agsubli akto. Ay sus! Kila at samot day takasakit ti tiyan. Agpampambar kan samot kagawad sa loob. Saan mo't Nay, umay damot gaya man dito. Ala, makaamukan, kakasilyo. Kasaom, daytoy akagawad. Nalaka ti panangila ko kijay kaldeng takunam ana disgrasya. Sanggit dahin salaw. Di daksamot raaman kas kagawad lakay silyaw. Nak, saan mo't gayam ana disgrasya di kaldeng ko? Nudi kat pinang urmo loko. Ikot no. Din mablati ka puskol tarupam. Iso asaan ka atong paeng. Taamangan numablo pa'y tidakulap ko. Iso nga. Pinarasukan lakit. Nak, gaputa pinalabugang ka lang. Nasiksi kapag pailangim si kasalop. Agpulo, tinasika pa tao. Agpulo. Ha? Anyan tayo dyan, taga-inap ka. Ditan kagayem tinagibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagayna. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines.